ča je ča, reći ću vam ja. Dragi gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jedno izdanje Trdog ča kafića. Večeras je naša gošća došla z Dugoga, prišla nam je skroz ze Švedske, ali je pušćala osim o Švedskoj i ovdje jako duboke glazbene tragove. Pogađate već mnogi, riječ je o Nevi Riguto. Nevija, ciao, buonasera. Ćao, buonasera tutti, dobar večer. Kako smo? Ama super, osjećam se, ko da su me svi čekali, evo, tako. Dugo vas ni, vi ste u Švedskoj već, ča bi rekli, vražje leto. Dosta let, ma ni tako da me ni dugo, až ja dolazim skoro svako leto i to budem jako dugo i ponekad dojdem i za novo leto, za Božić, za Uskrs, tako da sam često. A ča je najvažnije da stalno sam u kontaktu sa mojim prijateljima i kolegi, muzičari, sve, tako da u stvari, ko da sam doma, više sam tu doma nego gore, tako reći, bome ja. U stvari tako osjećam. Pa to je najljepše. Svi naši ljudi tako zapravo, bez obzira kada su, kada je rođen osjeća kod doma. Da. A kad mi neki pita kad ćeš doći ili kade si, a ja kažem, ma gore sam, doma, ne doma, doma je tu, a gore je tamo, da. Tadašnji dolazak u naše Podneblje, ovaj naš kraj, tvoj kraj, nije vezan samo uz povratak doma, uz nekakvu nostalgiju, nego i poslovno je tako, snima se neki spot. Tako, u stvari svaki put ja sam takova da u stvari muziku volim, zna se i ča više kantam, još više imam volju za kantati, za pjevat. I onda stalno nekakav projekt, ne mora to nanke da se realizira, ali moram imati nešto u planu. I tako da smo još prošlo leto Francesco i ja nastupali na Melodije Francesco je Francesco Skvarča. Mislim da svi ga znaju. Francesco Skvarča i ja pjevali na Melodije Estere Kvarnera, prekrasnu kompoziciju koju je on uglazbil, a na tekst književnika i poeta Giacomo Scotti. Ta je pjesma kancona dobila drugu nagradu žirija i onda smo odlučili da ćemo to... A to je zapravo kompletno talijanska pjesma. Je, ali jer opisuje na jedan predivan način, ilustrira u stvari te naše krajeve, ću reći Istru i Kvarner, kroz 4 godišnja doba. I taj Giacomo Scotti, samo on to tako može, on je to pisao, ja ne mogu to vam prevesti to. Ma jednostavno u stvari, tako da za prikazati tu pjesmu koja je 4 minuta, a prikazati cijeli taj tekst što je on, jer to želimo napraviti, uzet će nam dosta dugo vremena. A praktički leto dan? Skoro. Alo, recimo, Znači, taj spot će se zapravo snimati onda cijelo leto? Ma cijelo ljeto, da, možda negdje do jeseni će biti gotovo, tako planiramo. I ove godine, baš evo sad ovih dana mi je stigao mail da je pjesma koju sam poslala za festival Chanson Fest Kastav, da je primljena. Ali to je autorica je Nevija Riguto? Autorica ne. Ja sam vokalista samo. Autorica je teksta Ljubica Bestulić Stanković, a muziku, glazbu je napisao njen sin Igor Stanković. Aranžman David Terkulja, tako da opet smo jedan trio. Ecco, fiorisce il pesco, è primavera, la valle al sole dona il suo grano, l'autunno è malvasia e buon terrano, l'inverno è dolce accanto al focolar. Le belle 4 stagioni della mia terra
col mare che ci abbraccia e fa sognare. La ama il contadino e il pescatore, chi batte il ferro e chi sa navigar. Oh terra amata mia, col sole nei capelli, casa dei miei fratelli, e nido del mio amor, o Istria e Quarnero, mia vita e mia favela, una bandiera bella che sventola sul mar. Terra grappolo d'uva in mezzo al mare, lo scrigno delle memorie e del dolore, diventa se disegnata un grande cuore, ti prende, ti dà calore, porta con sé. Mi sveglia con il buongiorno del suo verde, mi culla con l'armonia delle sue onde. Se tu la chiami, lei dolcemente risponde, se tu la lasci ti dice torna a me. Oh terra amata mia, col sole nei capelli, casa dei miei fratelli, e nido del mio amor, o Istria e Quarnero, mia vita e mia favela, una bandiera bella che sventola sul mar. Ecco fiorisce il pesco, è primavera, già canta il contadino e il pescatore, ritorna anche la terra a far l'amore, col mare che già si sposa al cielo blu. O Istria e Quarnero, mia vita e mia favela, una bandiera bella che sventola sul mar, che sventola sul mar. Chanson Fest je negdje na kraju 8. mjeseca, znači Nevinja će cijelo leto biti ovdje s nama. I cijelo leto ću biti tu, ja ću se malo i sunčati, kupati, najviše druži sa mojim prijateljima, kolegama i cijelo to vrijeme dok sam ja tu isto se rađaju neke nove ideje, susreti, mladi. Jako sam sretna jer vidim da se jako lijepo i sa mladima može isto surađivati, jer u tom našem poslu nekako ne postoje granice. Znači svi skupa uvijek moramo naći, ta muzika nas veže. Mislim, puno toga se događa u našem gradu, puno tih koncerata, humanitarnih isto, gdje ja vrlo rado, kad me pozovu, isto nastupam. I tako. I onda volim isto pratiti šta drugi rade, muzičari, pjevači. Jednostavno, evo, muzika je jedan dio mog života, da, i svih nas, mislim. Jedan dar je to. Kako se Nevija počela družiti s muzikom? Pa ja sam još ko Mića u školi, smo imali jednu učiteljicu od muzike koja nas je vodila, delali smo ti mali programi, pjevali. U stvari svi učitelji su u ono vrijeme jako puno bili angažirani s nama, te aktivnosti
van školskog nastave, programa, da. van nastave, tako da smo imali i drame i pjevanja jako puno. I onda me ona prijavila na taj jedan festival koji je bil Djeca rijeke pjevaju. I tu sam ja otpjevala neku pjesmicu koja se zvala Pjesma Cipela, neću zaboraviti, negdje postoji snimka i to. I onda malo Nevija daj i onda u ono vrijeme isto kao što sad ima to, šta ja znam, The Voice i te druge neke za otkrivati mladi. Tako sam ja počela mladi pjevaju u Rijeci pa u Zagrebu i onda u čitavoj toj našoj bivšoj i pobjeđivala Vrnjačka banja pa ono. I onda tako da sam dobila i taj ugovor sa ondašnjim, sa diskografskom kućom Jugoton. Počela snimati, onda su pozivi festivali, da ne sad idem sve nabrajati, až bi trebalo čuj nam 3 ure za sve, ja. I tako da malo po malo, sam se jednostavno probijala. Uvijek se je pisalo o meni, brava i talentirana, perspektivna, ja, i tako, i tu sam išla, ali nekako uvijek sam bila negdje na nekakvoj sredini, nikako preko. Pa onda sam dobila poziv od mojih isto kolega, prijatelji, grupa 77, koji su oni već bili jaki. Ali prije sedmica spomenuli si festivali. Da. Među tim festivalima je bili Mik. A joj, Mik mi je isto, recimo, nešća, uvijek je, mi se čini kao da Mik je uvijek postojao kod mene i još uvijek postoji, da. Mik sam počela pjevati, u stvari 70. mi je bio prvi Mik, 70. I tu je bila pjesma baš jedna od Francesco Squarcia, koji je mladi dečko napisao, da. Na tekst Drage Žerveja, Tri nonice. Ovo je pjesma bila prekrasna, ja sam pjevala zajedno sa jednim dečkom koji nažalost više nije tu s nama. Zvao se Stakorić, mu je prezime, ne mogu se sjetiti ime, da. I jednostavno smo Francesco i ja odlučili ponovo sad snimiti u novom jednom aranžmanu tu pjesmu, jer smo rekli to je predivna pjesma na tekst Drage Žerveja, te Tri nonice, i sad smo ju snimili isto. To su one času cijeli dan ćakulale i kritikale, pa kad je podne zvonilo, kad je podne zvonilo, jedno je doma poć bilo, ja, i tako su dve ustale, zna se. A čuj, to je život, mislim, ali su bili svi ti festivali gdje sam pobjeđivala, ali hoću reći, uvijek sam pobjeđivala više, to su bili za interpretaciju, znaš, nikad te moje pjesme nisu bile ono prve. A to su uvijek bile, nisu baš bile ono populističke pjesme kad će zajedno sesti. Da, ne znam, ili ja sam bila možda takav vrst pjevača, nekako, ne znam, pa onda je tako ispadalo, ali nisam imala, recimo, neki autor koji bi me pratio i pokušao meni pronaći neki moj, da ja mogu se izraziti onako, nego uvijek su mi nudili. Ću ja kao mlada sva sretna, ono Skoplje, hoćeš u Skoplje, Ljubomir Branđolica, predivna pjesma te jedne godine, i onda je naš Pepi Forenbacher napravil predivan aranžman i to je bilo stvarno prva nagrada žirija i za aranžman i znači kao pjesma i plus za interpretaciju, a od publike je bila negdje pri kraju. Hoću ti reći, da, pa nikad se ne poklopi, retko kad se poklopi da je publika i žiri da se najdu, ne, to stvarno mora biti retki petak. Tako ih je bilo i ja sam uvijek to vrlo rado prihvaćala i mi se sviđala mi se pjesma, nisam nikad razmišljala da li će to proći kod publike ili ne. A kažem ti, da sam imala možda nekog drugog, može se uvijek imati, čuj, pjesme su dobre, čim publika isto nije bedasta, ono, zna se glasa i za pjevača i za pjesmu. Ali mislim da sam bila takav jedan tip koji nije ono publika u tras padala za mene. Ma nema veze, ali sam imala opet svoju publiku. Možda ti davno slutiš takav kraj, možda sve to isto i ja znam, ali mi da ipak lakše bude, lijepe riječi tražimo u snu. Ko je kriv, sve to nije važno sad,
neću više ništa ja da znam. Neću priču kako dobra bila, svojom rukom pali sunčan dan. Kad sam bila sasvim mala još, sve to isto tad sam znala. Sve su bajke, samo bajke, ali bajka ima svoj kraj. Dobra bila pali sunčan dan, ali dan se ipak gasi. Treba znati kad je kasno, svaka bajka ima svoj kraj. Ko je kriv, sve to nije važno sad. Neću više ništa ja da znam. Neću priču kako dobra bila, svojom rukom pali sunčan dan. Kad sam bila sasvim mala još, sve to isto tad sam znala. Sve su bajke, samo bajke, ali bajka ima svoj kraj. Dobra bila pali sunčan dan, ali dan se ipak gasi. Treba znati kad je kasno, svaka bajka ima svoj kraj. Dobra bila da si moj dan. Čaje ča, reći ću vam ja. Čaje ča, reći ću vam ja. Sa sedmicama to je jedna prekrasna priča jer sa prijateljima to je nešto najljepše.
jer je puno lakše raditi u grupi nego sam, sve misliti sam gdje ću poći, neću poći, kad... Tako da to je bio jedan predivan A sedmice period. su tad bile jako popularne. Oni su bili jako nastupali popularni. Nastupali su svagdje, ne znam, tako, da sam i nedavno govorili isto. I po Rusiji. Tako, ja. A prije toga sam ja isto išla sama po tim turnejama, po Sovjetski savez, u Americi, pa Njemačka i sve. I tako nastavila sa sedmicama. I onda sam vidjela, jojke, lijepo. Nismo mogli niš, Ira i ja, smo se samo gledale, dotjerivale, dečki su, mislim, ne, šalim se, mi smo isto pomagale i nositi instrumente. To je u stvari jedan, ovako, baš kolektivni posao, lepo smo to odrađivali sve. I osim toga bilo nam je lijepo na te turneje, kombi, putovanja i sve. Svi smo bili mladi i tako. I onda ti festivali, isto dosta tih pobjeda je bilo. I tako. I onda se desi u životu nešto, opet čovjek da skrene možda umjesto desno levo jer tako ga put vodi i to je bilo kod mene. Tako da jedan prekid. Tako je došla Švedska. Prekid, da, i došla je Švedska. To znači ponekad, to i nije bilo planirano, ali to se desilo. Ljubav nikad nije planirana. Tako. Međutim, to je nikad nisam prekinula vezu nikako sa mojim prijateljima, kolegima, s nikima. Mislim, u početku mi je bilo puno teško, zato što mi je godina bila nekako jako duga, onda poslije sam dobila djecu i sve to skupa, pa mi je bilo i zauzeta, nisam imala toliko vremena za misli. A sad zadnjih godina, od kada postoji taj virtualni svijet, internet, sve to skupa, sad opet ko da nisam nankeća, vrijeme kad sam govorim, još sve više znam nego neki moji koji su tu doma, znaš, ja im rečem ki je tamo, ki je onamo, ki svira, ki ne svira. I onda kako znaš ti to? Jer ja pratim sve, mislim, stvarno, da. A onda i veze ima i sa tim prijateljima i kolegama, se čujemo stalno, pišemo se. Dobro, a šta delaš u Švedskoj? Pa i pjesme. Sada pomalo se odmaram i uživam. Ja sam delala sa decom puno godina. Na vrtiće, da. Bravo. I sada sam praktički slobodna. Sad imam jednu unučicu koja trebala me je dosti, koju sam ja uživala jako puno i naučila puno od nje. A sad ona pomalo raste, već je 9 let i kaže kad smo skupa, nemam puno vremena, me prijateljica me čeka ili me zove to. Ali kad sam šla onu večer prije, me došla pozdraviti i nemoj nigdje poći, tako dugo ćeš biti, tako da srce nonino. Ali opet me zove pa se vidimo, to ću vam reći, nije ko prije. Dobro, ali pjevala sam u Švedskoj? A pjevala sam u Švedskoj jako puno, da. Pjevala sam u stvari te, recimo, gaže, to je ta jedna škola koju sam imala i tu i koji, u stvari, svi ti muzičari, pjevači prije su prošli. To je ta škola gaže, sa različitim muzičarima, po različitim mjestima, repertoar od džeza do šlagera, do folk, svakojake muzike, da. Če smo nedavno govorili isto u sklopu ove emisije, glazbenici iz ovog našeg područja, Istre, Primorja, zapravo nisu ni trebali puno koncerata po Jugoslaviji ondašnje i tako, jer su imali gaže zapravo. Jasno, od gaža se moglo jako dobro živjeti. Jako puno, sviralo, da. I tako je bilo i gore, ali i tamo kako je tu kod nas sve manje i manje. I onda ja sam vidjela isto, opet sam imala dve dece i nije bilo tako lako, pa onda sam se prebacila, išla na te studije za radit sa djecom kao odgajiteljica. Jer to još kao mala curica uvijek sam govorila da ću biti ili učiteljica, uglavnom radi sa djecom. I tako da to sam delala puno let i sad sam pauzirala, sad su došle godine kad se moram ja malo odmoriti. Međutim, još uvijek me zovu jer ja jako puno sam pjevala sa djecom isto. Znači, delale te male programe i za roditelji, mislim, na jedan ovako jednostavan. A za to treba fajn strpljenja. Ma djeca, ljubavi samo da, nema niš nego deca. Oni su divni, mislim, ako im znate prići na pravi način i pogotovo to, muzika spaja, nema čatu. I kad su najnemirni, ja bi uzela gitaricu i samo malo onako njima otpjevala i oni odmah trče okolo i da. Ajmo čuti sad još jedan spot. Ja, more, Svakako. Da.
ali ću prije nego odsviramo zahvaliti ti na razgovoru, bilo mi je osobno jako zadovoljan sam. Čas smo to uspjeli uloviti i čas smo napravili, evo ja mislim, jedan razgovor koji će i gledateljima biti zanimljiv. Hvala. I da se čim prije ponovo vidimo. Hvala, evo od srca hvala što si me pozval i pozdravljam sve gledatelje, cele naše Istre, Kvarnera i svi ki gledaju, ne znam do kuda se more to vidjeti. Predivno biti gost u emisiji koja se zove Trdi ča kafić. Eto. Zvala me mati da dojdem joj doma. Vidile nismo se već dugo lit. Ruza je naša stara i bona. Ne hita lišće, ne hita cvit. Za svojom srićom po svitu sam pošla, mati je doma sama ostala. Sve svoje dane je živila za me, a ja do sada to nisam znala. Oni mi dani još srce vesele, kad kupila mi je bila nada. Kod tu lunovu lipe postole, od zadnjih šoldi svileni šal. Za svojom srićom po svitu sam pošla, mati je doma sama mi bila. Sve svoje dane je živila za me, a ja do sad to nis razumila. Nosi me korak na stare za pragu, došla sam vidit mater si dragu. Ma vrime ne čeka, na pribiđi, i sad kad sam doma, to me boli. Nosi me korak na stare sam pragu, došla sam vidit mater si dragu. Ma vrime ne čeka, na pribiđi, i sad kad sam doma, to me boli. Nosi me korak na stare sam pragu, došla sam vidit mater si dragu. Ma vrime ne čeka, na pribiđi, i sad kad sam doma, to me boli. Nosi me korak na stare sam pragu, došla sam vidit mater si dragu. Ma vrime ne čeka, na pribiđi, i sad kad sam doma, je više mi ni. Ča je ča, reći ću vam ja.